Točno eno leto mineva od mojega enomesečnega popotovanja po Tajski. In radovednost me je odpeljala tudi na južni otok Phuket in okoliške male otočje Biserčke. Poglejte, tale zgleda kot italijanski škorenj. Cunami je 26. decembra na tem področju pustil brez dohodka več kot 120.000 družin, ki so večinoma živeli od turizma. Če upoštevamo statistiko, gre za 4-članske družine, torej se je na robu preživetja znašlo kar 500.000 ljudi. Samo otok Phi Phi, na katerem so mimogrede snemali film The Beach z DiCapriom v glavni vlogi, je v tej tragediji ostal brez 2500 prebivalcev. In ko sem tako v brezskrbnem miru, s toplo dišečo sapico na koži in šumenjem palmovih listov ležala na njegovi plaži, me kar naenkrat zalije. Kako ironično. Kakšen problem. Pozneje spoznam moškega, ki mu je cunami spremenil življenje. Hello. How long have you had them? Just 2 weeks. 2 weeks. You catch them or they come to you? We go to take them. And tomorrow we going to take them again. It's beautiful. What is the name of this bird? Thai name Pirap Khao. Pirap cow. Pirap Khao. Kapten Chan je bil predtem ribič, ki je imel v lasti 2 ribiški ladjici, katere ulov je prodal lokalnim restauracijam. Uničujoči val pa je s seboj odnesel tako čolna, njegov dom, restauracije in seveda tudi turiste. Od takrat se mu je, kot sam pravi, malo snelo in sedaj ne potrebuje ničesar drugega kot ptice in svoj šotor. I think no rain tonight. And you, what's your name? Irena. Irena. Yes. Irena. Nice to meet you, Irena. Nice to meet you too, Captain Chen. Captain. Captain Chan.